Okay, wo mu ndani diaspora yitwa Zatara cyangwa se umwite Jack B. Hanyuma se uyu munsi Tasha wumvishe umwana abantu batari aba diaspora nta kintu baza bamwe hanze cyane no kujya n'ahandi abantu batari aba diaspora no kujya n'ahandi kabisa. Hanyuma reka tubanze twumve ko ijwi rye ari ryarindi. Uretse gatoya tugiye kuzamura mikoro y'umushyitsi turi kumwe uyu munsi mwibutsa ko turi Friday. Tasha, it's about frying. Now you are frying. You are frying. You are always. Uze ku flying nka butterfly. Ngoni diaspora abanyuzeho bagahengama amaso y'abatipa gahindukira. Diaspora uwo nkunda ni diaspora. Diaspora uwo nkunda ni CFM. Oh, wow, amazing. Yeah, man. Diaspora. Ibihe bigahinduka sinyampinduka. Am I you the one? Am I you the last? Umunsi ukomeye mu buzima bwanjye si umunsi navutseho sinuwo nzapfiraho. Am I you the one? Am I you the last? Yeah, man. Am I you the one? Am I you the last? Wow, the best ever. Wow. Yes. Ubu ngo ni diaspora abanyuzeho bagahengama amaso y'abatipa gahindukira. Diaspora CFM ni diaspora. Oh, diaspora Boskiza ni diaspora. Yes, yitwa Jack B aka Zatara. Yeah, man. Nziza cyane ikaba yitwa Diaspora. Diaspora. Okay, Jack B ikaze mu kiganiro. Ura kubukunda n'umuntu bahariya. Ndavuga reka mbaririmbira akaririmbo ku buryo nibazajya banahura. Azavuga ati umuntu nakunze ni diaspora kabisa. Okay. Abahanzi bamaze iminsi bamugwaho ko Ko diaspora iri kubakorera. No comment. Je namanitse amaboko n'amaguru byose juu. Kabisa. Hanyuma Zatara. Yes. Ariko bamaze iminsi bavuga ko diaspora abahanzi bo mu Rwanda muri diaspora cyane. Ndase wakuye inspiration. Urumva bo iyi ndirimbo ubundi ko njyewe nayisohoye mbere yo wenda y'ibindi byabaye bavuga bijya gusa nabyo. Ariko n'ubundi diaspora yahozeho abantu bahozeho babahanzi. Ni ukuvuga narabirebye mbona nyine biri byashyushye. Ndavuga ariko kakantu bakuramo indirimbo. Ariko indirimbo ijyanye n'urukundo atari yo gusebya cyangwa kuvuga ngo nimba